More fire, more fire, more fire, more fire. Live Adom TV so. Ghana for to do na schedule media no. Yeah, transmitting it live Adom TV so. Sisi womu. Yeah, adepa Adom TV. Live Adom TV. Ghana for to do na schedule media no. More fire. Sabe uko Canada memoa. Amanfo dodo na ehwe. Ghanaian communities a ewo Canada. Ocha se mami ntu check sie pa. Emfa emamu nyina. Opa sanwure mu ewo eye Düsseldorf. Ese champion baba. Ocha se baba fo a ewo Germany. And then so Ghanaian communities are some America children. Ubia ayeden ehwe fire for fire. Na allied the comment. Almost say akwana ne boss training ne ye pa. Na comment no utie comment no from abrochi for na. O say boy no said ya ne boss training no. Chese we training ne ye pa. And of course, nipa obra onwase ya. Dia opese wo hu bia no be hu. Ojai. Obra no ya opese. O bobra dikan fa ahobrase ne yeden. Fedikan, fedi wani mo kan. Adwuma Patrick Osei Ajiman. One fireman, countryman songo. Aye. E fire for fire so no. You have no idea. Sisi womu. Tiasma meka chiro no. Ne jane shishie wo baby a wo bia wo hwe. Me say adwuma Patrick Osei Ajiman, countryman songo. The one fireman, the man himself. Waye. What the fire for fire dwumedie no aye. E wo Ghana ha no. Ani ehu. Ason etibi. Enye adwuma edafom. More fire. Enti anya wawa se oko abrochire opa fa France memo opa fa Germany memo opa fa your friend say Italy memo opa ko UK memo opa ko Netherlands ocha se ewiase afa na nyina ba bia ti se Ghana fo ni ho ti se dia community na America na se kro na America no ti se Ghana for any ho. Oko Asia nyina, Asia countries ni nyina. Omo yede, omo hwe dwumedie ne life. Aye fire for fire. Obia yede, obia ehwe. Ocha se enti no my fire bruchiri for nende. More fire, fantastic fire. Monso mo dedication, mutu mo husi one more time. Amode airtime dwumedie na chi ehwe fire for fire. Na obo ho anu bia say no video. Na otwa TV no, oyeden otwa TV na ohwe no. We twa TV na ohwe o fire for fire no. From abrochire. Opeso te dia ekoso e wo Ghana. As far as Ghanaian sports no eye concern no, babia odi ye ne reference point no, Adom TV, fire for fire. Entientiment na ha entwantoro mfanchire Ghana fo yenye bi da ya bekoso aiden edi nokure aka nokure ama Ghana fo ehunu sedia yes sports no yen ya te Ghana ha no abroche fo ni depending on us otie asema Pattinson papa fio papa ni otia say the esophagus Mr. Henry Harden otie Ghana ha ono wo Ghana ha no asema papa ni ebeka as far as your sports no eye concern or China watie otie dia gomwa German this year said daze obepa no obetro fire no wa hwe say your sports no ono no ti Ghana ha o follow sports no oko stadium by stadium
say your boxing na oko ring na se oko ye ni mpanifo ekasa eti yenim ne eko ene ye ka no kure no akire Ghana fo. And you know, we can't take them for granted. Abroche for no ene mi tu check ase pa de amamu nyina. Enye easy. Unim se sabre eya homachi wo baabi. Eya homachi. But all ye juma o, all ye denyo we jai sa dagire no sign share Adom TV live. Esan se dwumadie no fire for fire ye tuja no se de tie ye ni atem. Obi eni wa wodi atem. No kra na esi ye ka de kire Ghana fo emom hu no kra ewom na ye sports no etimi fa ne ntoma pa efra. Enje ne babia jana soso babia. Now Bamunsoa live ewa sempa 94.7 FM. Mother of all station, all talk, all day, Danny. And there's who we are, mommy. What I say? All talk, all day, live on a sempa. And we'll be able to lunch. And then more how be able to lunch. Yes, be able to lunch. Mo being free outside. And me would have them. 2 cameramen. Me director me director and free. There's no way me director free. Ocha say me director me director no kwani me dey dey say. Weber, yes. Weber, the super Weber. Me director and free muda. Ojinem ten. Ocha say the big Iron Man, the Iron Man International. More fire. Danny su temu sound. Danny o temu sound. Oja say obia be di peche. Eno ebo mame, ebo body. Ebo body. Betting ne dey me catch ro say me di better. Me catch ro say me di better. Me baby asika wo no. Sebe enye se wo kwa kujia. O se hyehyɛ. For wadwene for calculate games you know na hyehyɛ ne twa na mbɔ na di aba na no so eba onko na wedi ese eba wo kyem obi adi bi me se na obi ya be call lunch me hu hwe wo dem ha kora na me hu nipa be ye enum e wo dem ha sisi ye enti dani ka ho a ensia me director ka ho a enson mo bia mfiri ba bia once na bia mfiri ba bia mbeka ho a fire team asem na ye ka no o ti ase more fire for fire live e Adom TV so newsman so newsman yes yes a JC Kapa the champion man ye we are never talent ni our talent wo fia how ya what talent into your coaches no so ehunu how omu use yen enti nana a JC Kapa on says ye wie na ekobotu no a na no ate o kan news na ebo fa dade fa o ma wote asem na se wote news no enye ne tenten o mo da mo bia mo pe ne tenten enye ne tenten o ja se eye asem na ye dia ma no news na o present no ya hwe ni posture na hwe na no said the ate anyhow or presented the Ghana for. That is what we are talking about. Adom TV, ya wazoe. Padi so Asante FM. Padi bocho Asante FM. Otin konwem MC ba kope. Brutal MC. Padi won se dan hu ni so ye MC na won. Bernard Padi bocho. Eya ko ni program a o ye MC wo na hwe ade. Bernard Padi bocho. Our voice no onyame ba Padi bocho. Brutal guy. Padi won so be di me yin won firi mo. Mama oro ho. Ubedi di peche ono fire life e was Sempa FM enti padi unsu ubedi di peche mo fa obefro ukota kura de asede FM omo de no ese na cash kai omo wa hade anka me ma on bi ti se me yem na momo na ekosi han so asede FM sebre ko henkati a wasere sa
Ekosi wo so ade ekosi wan so. Jewel FM ho na ye otinem. Mo ma me hunu ni potinem. Ene me cham obi adibi. Obi abedi di peche. Me se eno ye den ebubo den. Ebubo den 53 hours. Apun. More fire. Apeke. Eti ye ka kire wo se bibiba ne twa ese wutwa. O tiase enne no me ba show ni so a me baby eska wo de ya no mani bire o. Mani mbere so se enye misika na me de ani bire ena ekwa akoyi. Emmera wo ho se hyehye ne twa ebi ti se ye ka dewa 539 direct na. O si ye den hyehye. Money 2 direct numbers. Money 3 direct numbers. And I say 1 direct. Dewa 539. Oberbo star 446 hash. No I send it. What I say? Oberbo star 446 hash. No I then. What send it? A Dewa 539. You better commentary position. A man for be fire. Professional. Obi abe fire. You better commentary position. Ni apetin komo. What I say? Dewa 539. Ucha. Nuwe chagum. Dewa 539. Cha. Mesi ubetimi as teki as low as 2 Ghana cedis. 2 cedis. Enu mi twa game 100 bako. Mi twa 200 bako. 2 ni nyina boy. 2 ni nyina ye den. E boy. Simple. Enyen kwareska. Me mfa ne mansie. Me di ameka cho se medi. Abusuafo ohwe. Me che wa ha no. Omo so baji ofie. School fees nkwara na echura exam school fees be. Nkwara echura exam school fees be ase oka. Babezi be me sweet mother. Babezi be. O chance sister Baba, o shia na friend sister Baba. Babezi be. Hey, watch it sticks cow studio. Now what o ma meti o. Obe frɛ says ya baby o frɛ no amfa obe frɛ wa. O chance enti onso wo freedom eye dewa 539 dewa 539 sha na fagum sha wo no man no mese o babia o no mese o babia me kan o share commercial no kra na ye popo no mese wo mu no die na kan o se min cha travelak travelak na fagum enti na obetimi asan avisit dewa-nla.com no wacha no mano 1 to 39 which I say as low as 2 Ghana cedis and I'll bet me a dear more fire tabia heba mesha yare dear a bompire say a radim boy hoban move ni piano and count to form empire no but anya den unam hwa ye ni pane de yade ne beba o cha se ye nipa no da ku bi so de etu de bia ye tumi so de ne ye ho dodo ye ai se nke tumi da fie ba obeba adwuma yade ne beba ba dia wo hia no ene se de bia no unim the right medication na eba obefa na o de atu yade na se enu nti na me kanfo tabia eba mesha e dia ma se ye malaria o test na hu se ye malaria emwa wani bi ene woni padua ni mo pe mesere o bomodin se obeto tabia heba mesha na nso wanom bi pharmacy shop bi abenya bi more fire afi kivo 4-in-1 gari showcase mess kivo 4-in-1 and then kivo 4-in-1 gari showcase mess iti 4-in-1 no e kire se gari no e wo ho e gari a I mean utumu se efi eni gari ni mo kivo gari no efi eni mo omo aseda ayiyi unse gari bi wo ha efi kiti bi wo okra na banche na se no na ni namu ni ade we no omo aseda ayiyi afiri mu kama e de amao o tia se eni ya mao enkate grill enkate ya uboma eji grill ena ya na papa ni mpeso beti no
na papa no wen katia da na aya betia se grew o wen katia agi grew a aya hom fili ye wo ho enkatia awrade aya o de test kivo 4-in-1 na shada pay attention to nkatia no wo wanum odi soakings na pay attention ewo kivo 4-in-1 gari soakings no shada nyabre na tie se dia aya nkatia no aya wo wanum but grow eno na e grill na make no more fire na ya mouth sugar kakra sugar no so no wo ma ye na search say umpe sugar bepire kura na obetimi enjoy kivo 4-in-1 gari soakings mess milk powder ewom atim fanso gusu keke o cha say obe feel kama pa kudu so abatan na ana onya matan party the contract no nko sign o Ghana ha o ezi esa kan 1 week or 2 weeks but no net Arsenal wi o ne Arsenal be wi aka be 2 weeks but na the contract na wi it wo Ghana ha o chile ana se okay say players in the young for year adwuma na ma o scout players Thomas Tay Party on also another solid guy o cha say your players no omo ye dia jen ye be make wom players a omo ye dia ye athlete no omo ye dia ye ne ye be magana fo hu se ampa we ejina ne nanso ye ne ye be support wom to the highest level a ye pese omo duro enji party dia wo ye bia no Ewrade nshira no no nshira so na enkoye more fire the new kingdom ginseng power capsules the new kingdom ginseng power capsules sexual weakness away into no sexual weakness no or say that away the new kingdom ginseng power capsules more fire pharmacy shop bia ni Ghana ha open kingdom ginseng na unya bi ento baby asika wono entina daddy lumbo sisika ebi ye fiana ebi nye fini o sika fini o me chiro bia obenye ska follow nako peska me ka Afrilac Lotto echirewa Afrilac Lotto me ka wasem echirewa ukutwa na de ni kan say uyusu special 10% discount code na eye POA na uwon fasodie bebrebe ewo Afrilac Lotto code no important minim say sabre what save the dada se wunya save ya de bia me advice so say save fato o phone ne so o ja say me bo *741 *30 hash me fa ne bie mama o *741 *30 hash save ni say fato o phone so na save no Afrilac Lotto Afri AFRI Ochas now the lack now on my LUCK no now the account Afrilac Lotto save 2 phone so nature because we sika ewo ho Lotto companies no omu sika Afrilac omu sika jiskani bi from ho jiskani bi more fire for fire life Adom TV so na ocean no Mami Shatawale ni fireman ni Shatawale ni fireman ni fire for fire more fire champion SM for life Kakai Peoja that's okay fire for fire fire for fire Oja Shatawale ni fireman ni my family boss too much Patrick Osei Ajiman countryman Songo was you Johnny ni Songo more fire for fire life Adom TV so no water and I had to be a catcher on no water can quench off the fire ejani yeso ani yaso ye ko commentary position o utie o hwe live me do e ko commentary position MTN FA Cup Asante Kotoko ene golden cake ena airport
Obetimi aka sɛ David and Goliath ntokwa. Opa name ne sɛ David and Goliath ntokwa. Ne ho na wa so beti ase sɛ David ebu Goliath na no gina o ten no. What did America say? Because Goliath anye ne o ma yenti David ye den obu no Bible ne na eka. Wotwa ni ti say te. Oye den otwa ni ti say te because Goliath no ohun ne ho se wo son ne body ne dada no. Ne supporters ne ye den omo dada no. Me ka se ma choro me preach wo. Me chira wo se MTN FA CUP no na golden cakes from where? Division 1. Wabo abedru finals still enkrofo ti kromu ase omo ye nkwara omo ni mbo no bo nti no Kotoko eso nti Kotoko be wini. I don't have problem. Eye field no na ese den e kire why na be wini sa game no nti Asante Kotoko no wono esiki your friends saying redemption against golden cake. Kotoko no o siki redemption and ni twini ye dey. Why that? Ono person o gine ho. Kotoko no e gine ho. E di say no golden cake kita Kotoko mo ma o gine ho. More fire. Se Kotoko so yi Premier League teams ni free mana meboa. And a golden cake so yi Premier League teams ni free mo. Because golden cake oshiawa no a ball panyan obeka say na ho na winning say golden cake or say na golden cake no fi o ja say omo na omo share house of folk golden cake no on na ye den on na share house of folk almighty house of folk never say die until the bones are rotten. Oak tree no golden cake no ye den obutu fum say brim entokwa nsi o muntie asem na ye kan ye or share house of folk no and tokwa bie ni wa esi ye and tokwa bie ni wa esi ye house of folk anko chituo anko twensikan anko hwan anko fan tokwa amba Ghana Premier League ni mo na say FA Cup ni mo MTN FA Cup ni mo what ti ase se golden cake ase no and we through finals and you know say Oye Asante Kotoko now say a redemption against golden cakes are my page no undecided games ni bi ni ye wo TV ne so de a kire no MTN FA Cup competition ba ko Ghana ha yentoto na say I mean organized from the scratch to the finals how organizers no omo ye intentional and a person use our word ni ye pa. How our organizers always intentional on how to organize matches a FA Cup no a wom MTN FA Cup no yepo how our organizing we opportunity for them silverware you bet me dia san ko piemu our CAF Confederation Cup continental game Confederation Cup Kotoko ne has called finals made in one Virgin Cup House of Folk free to consent simple. Two teams in Ninano, Obiano are motivating once at Obedina Park and so Obiano are prepared very well. I don't pay Mitier golden cakes. Epson, Coach Epson. Mitier interview. Now golden cake do Ajia on to me in Africa. And a golden cake or John to me. Why they catch us on to me in Africa? On your ready to Africa. And go about bedroom finance. And go abo e dia beduru finals why they say obo baby a waduru no ontimi nduru nka wabo abeduru finals ana 80 fans no expectations no say e dey pressure any ade e no especially Kumasi Asante Kotoko fans muntie mi ye pressure bi a di kan fa to team no so say ball no mo pepo no momo enko popo asebe ensem fata obi se na ede ntokwa beba omo mmobo ni ye omo mbobo wa efe omo ma ye hunu good football omo ma ye hunu se
two teams need deserve so bedru fan and no bedru no more fire. Golden cakes. I mean, uti omunkoma almost story na they say. Uti golden cake. Enkoma ya na they show omu game na that's no omu game. Omu ni mpo na po. Enkwarani ni mpo na po. And potentially omu ye ready say omu ye team ba kwa. In fact, omu ni mpo na po. One show mu year waso be se. Time omene atram divisa e de pem so e na da screen so no. Time omene atram divisa e de pem so e wo ho. Hwe game a omopo ye hwe football a enkura ne de maye. Enei Kotoko ne house nyina no enameti ye friends Karim Zito. Asema wo ka se omakopao former house assistant coach no. Amzo Oben e wo junior team no asa be third coach. E de amakotoko because one percent teams no e build from the youth. From where Golden Kings free bano e hona Kotoko e princess say ono so be build the team na free. Oh how did that? Oluzu he. But obema good football. O just say Kotoko players no so our chance say ombetimi a redeem omo ho from league na ye be wie omo anka se gu omo ho ani ma se ye share one poto Vision FC. Poor mbasa. And a golden kick players and so are you ready? Some be faces quali. I'm no poor. I'm after one say yeah popo no 11 players in the Jina Park and so 90 minutes in the engine I abo. It is only ma good permanent undecided. What say? So this is a gamer make come once much a MTN FA Cup. Nyame Adom so Adom TV and ye babe yidi amao live. Ye babe yi amagana for ehunu. But game no call tactical board in so tactical decisions of a year both coaches no. I see who say e konanim. I say on a day no etimi eden e show who your coach are unim day obi anim Karim Zito ni capabilities. Especially when it comes to say on one kasa training players. Karim Zito or a very good coach. Very, very good coach. And what the Dreams FC boku no akọ confederation ya ye kan wasem no or the Dreams akọ bi pen onim said ye. But no enyi Golden Kick team no enfem free pitch animo just like that. Eye dwumaden ene betimi ama wasan akọ Africa ni biem so pese ukọ now sign ukọ him Ghana franca na eye dwumaden any game way ene be decide why ena ewi ni akọ piemo e wo eye Confederation Cup ni mo eye dwumaden enti no eye game baako a enye match a in fact eye bakwasem kase pa na e ba be si wo Ghana football ni mo no Kotoko nso san wa bakwasem bi a teams nketo an hye ne bi ha o Otimika siye mbobi mkura meka Heart of Lions ene Kotoko ponesa Asante Kotoko pemso team ene kro pemso asa yiska to 1.5 billion se mumfa nkoye your friends recruitment ne ade enka ho I mean nyina motivation enough for Kotoko team no but I'm saying say if no so san wa dwuma kase pa ye organizers no esan wa dwuma kase pa ye by say omoma ye good referee omoma ye good match commissioner enye match commissioner wo be se coach keke abetina touchline abehwe game ni bia relax it said ya sabe or when TV wo fie it shouldn't be a match commissioner obetina game no ho te said ya wo hwe ni TV e wo ni fie na wo te wo on check say game no we are to ye we the ye we to say wait two teams in the records no and ho and ya na uka na kwese wo kai ebi mukura ya Kotoko team no so wo hwe team a atutura sem sia oye involve o check starter ya na most of them no between Kotoko and the other teams according to research
ye bobi ani tuo Kumase, it was involved Kotoko supporter and ye bo na ni tuo ocha se sebi ye nua ya wo firi mu pole no, it was involved Kotoko supporters no ama akwete se omo no decisions no omo ba park kura na de kita omo no e na omo pese referees no ede ye adwuma, which is not so, which is not what it has to happen. Enya no na esi ye popo a ye mra ene ye de popo o ye Kotoko supporter for so tirim say o players no ene so mu deliver ma on a day ye kwase da e pay enti enya match a da form more fire enti MTN FA Cup no finals no ye yi live e wa Adom TV ene papa ni patents wa ha men kasa bebrebe the American na makachiro no live e wa Adom TV 5 p.m. and a kick off no live e wa Adom FM live commentary live e wa Sempa 94.7 live commentary live e wa Inshira 104.5 live commentary ye tujana gum amobia hu se de te but ye mpesi ye bewie no na akoya asemo a sebi eni kwan se ye discuss e wo Ghana enye no ne di obia epe oti da me chiro na se enye no ne di aye pese ye tisi ya bo awie no na fe akoye eniema sebi ense emfata akoye niema ense emfata eno ene ye ba betie no way so commentary position obia beba be fire me say papa ni Pattinson e wa ha ena fe komwa German this year said dazi enso e wa ha no champion mayentwa homra na yaba na fe yabedi nkomo kakra ebedi nkomo kakra na fe maje empenifo no so edie kamapa e wo show no so live e wa Adom TV so midin de Cobblestone okumankra bako amaka ensuroja adura enwono numere 1 oja